Ovaj kolač sa višnjama je brz i jednostavan za pripremu, a oduševljava svojim osvežavajućim i sočnim ukusom. Umutite 5 jaja i 150 g šećera. Dodajte 200 ml ulja i jedno pakovanje vanilinog šećera. Zatim dodajte 4 pakovanja pudinga od čokolade i jedno pakovanje praška za pecivo. Sve zajedno sjedinite. Istresite u pobrašen pleh. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 20 do 25 minuta na 200 stepeni. Sjedinite 2 pudinga od vanilije, 4 kašike šećera i 200 ml soka od višanja. U šerpu sipati 1 litar soka od višanja i 1 kg očišćenih višanja. Prokuhati. Dodajte puding i miješajte dok se ne zgusne. Ostavite da se ohladi, a onda za kraj ukrasite šlagom.